Ćao YouTube svijete. Evo me nakon x mjeseci izbivanja nešto snimam ponovo. Mislim, mi već dugo kločarimo u Medvednici, ali evo, sad prvi put kločarimo na videu. Jutro, YouTube puče. Idemo do Gorskog kotara, do Zelenog vira, odnosno od Vražjeg prolaza do sela Rogi, ja mislim. Tam je jako zatrpana staza, nema markacija, odnosno izbljedile su, pa idemo malo počistiti. Evo nas u Gorskom kotaru. Udruga Long Distance Trail Hrvatska ide malo u terensku akciju. Idemo čistiti stazu od... Evo ga, gledaj. Dobro. Ovdje ide staza, pa moramo malo počistiti. Evo tam je dolje marka, ne znam da li se vidi. Znači ide od dolje pa skreće tu gore i sve kopiramo. Neko dela, neko snima! Ovo je još jedna epizoda u životu škara. Daj mi da neke režem! Odeš na ove male bukve? Ne. Evo Marke, di je Marka? Evo je tu iza tebe desno. Tu i sad tu dole. Tu dole. Ajoj. Znači ovo se uopće ne vidi. Aha, i tu dolje. Ujebote. Pazi. Znači ovo nema šanse da pogodiš. Da, evo, to je taj dio. Tu ne tamo, tu treba ići i onda skrećemo desno. Vidi Marko. Da, znači tu su sad... Znači ovako ravno. Dečki traže Marku. Mislim da bi ovo trebali sad sve raščistiti. Sve ovo jer je dolje markacija. Dolje su naši sad Marku. Dobro, bar će biti posla. Evo, ovako to izgleda trenutno, znači od gore se s desna spušta staza. To izgleda sad ovak. A za točno 5 minuta kad sve ovo počistimo izgledat će ovak. A to sad ovak izgleda. Ima tu posla. Ovo sve trebamo počistiti. Tu je navodno staza. Jebote, morilo me, brate. Evo, tak smo počistili da ne morate ni noge dizati. Znači ovo je sve bilo zatrpano. Ovo kaj sa strane shitano, to smo sad shitali. Za tih 20 metara nam je trebalo jedno pol čuke, tak nešto. Bravo dečki, sam tak. Evo, imate ćevape. To! Umoran predsjednik. Skroz. Malo ovo poslite dole robu. To, je ovo za... Je li ovo content? Content samo takav. Ajde vidimo, život špeka. Ode mi kljuvaru, jao! Sad je gotovo.
Šta je? Jesi se umorio? Ostaje, ne mogu više, A gdje je gemišt? Ja bi mišlje neko auto zaboravio. A jeli? A jeli? Neko nije razmišljio. Nije baš idealno, ali poslužit će. I did it! Again. A stvarno je, I did it again. Podsjećiš me na meti uvijek. Dobro, može se i onda. A ne znam, sklizu mi se šuze na vodi. Kako to? Čudno. Kako to? To je mokro Da. kamenje. Evo, približavamo se vražjem prolazu, čak sad i neke ljude susrećemo. Da, činjenica je da nema ljudi, znači ima ih od Zelenog vira do vražjeg prolaza i to je to. Nakon toga, iako je staza prekrasna, ali je sva zatrpana bila do sad, ali nema ljudi. Evo me nazad kod potoka, razdvojio sam se od Nikole i Tihomira. I oni će nas čekati kod Zelenog vira, a ja se vraćam nazad do sela Rogi. Ima, ne znam, 1-3 km. I snimam trag na novo, ovo kaj smo počistili. I gore me čeka Bimbo kod auta i idemo na pivicu u Zeleni vir Agdela. Lijepo je vrijeme, gle ovo. I evo te, fakat ti prekrasno. Kaj je sutra na posao, a? Kak paše. Ovdje smo izgubili najveći dio dana. Gle ovo. Moram priznat da sam zadovoljan današnjim danom. Brzo smo se dogovorili, skupili i to riješili. A čak i ne zbog toga, nego da smo došli to i napravili. Nekad moraš vratiti zajednici, ne samo uzimati. Da, tak neke mudro. Zamisli da sam rekao neke mudro, okej? To je to, kraj dana. Jesi se umorio, Tihomir? Ko pas. Jesi? Ali zato je pivica ovdje. To je to. Potvrditi današnji zadatak. Ćao. A jesam ga spušao, brate mili.